Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, ya kwamba Mungu amekuhifadhi ili tukaweze kupatana. Naamini ya kwamba uko na amani na mimi niko na amani. Na leo Mungu amenibariki ili nikaweze kuzungumza na wewe na nikaweze kukubariki na neno ambalo ni la ufunuo. Leo niko na neno la ufunuo ambalo Mungu amenipea ili nikaweze na wewe kusaidia ukaweze kupata ufunuo ili unapoishi katika huu ulimwengu ukaweze kupata baraka zako. Mpendwa, unapojua huu ulimwengu ambao tunaishi uko na mambo mengi sana, mambo magumu, mambo mengine ya kutisha, lakini ukiwa na Mungu yote anawezekana kuweza kuyashinda. Leo nataka kuongelea kuhusu roho wa uoga, ambaye roho wa uoga amefanya wanadamu wanakosa amani, wanakosa kuendelea, wanakaa kwa njia ambayo ni ya kuchanganyikiwa, kukosa baraka kwa sababu ya kukosa kujua ile mbinu ambayo shetani anatumia kupitia roho wa uoga. Wapendwa, mnapojua kuna mambo mengi ya kutisha. Kuna kifo, kuna kufilisika, kuna watu wanafanya vitu ambavyo zinawaletea hasara, zinawaogofyesha. Wengine wanakuwa na labda walikuwa hara ambayo imeenda juu sana, alafu wanarudi chini. Yaani wanakuwa na uoga kwa njia ambayo wanashindwa wanaweza fanya namna gani. Kwa hivyo unakuta ya kwamba huyo roho ananyanyasa watu kwa njia ambayo inakuwa vigumu tu kama kuelewa. Maana huyo roho wa uoga anafanyanga mtu ya kwamba asiwezi kusonga mbele. Unapofikiria jambo ambalo labda ulikuwa umefanya likakuletea hasara ama likakuletea aibu, unakuwa sasa wakati unashindwa, unakuwa wakati unataka kujaribu tena unaogopa. Unasema kwa sababu nilikuwa nimeanzisha biashara nikaenda hasara, tena nikifungua biashara tena sitaenda hasara. Ama unasema kwamba kwa sababu nilikuwa kwa mahusiano yakaharibika, ule msichana akanigeuka, ama ule kijana akanigeuka, sitarudi kukaa kwa mahusiano. Unaogopa mahusiano kwa sababu hiyo roho wa uoga kwamba ulikosewa. Sasa uko na siku zote tu ukiingia utakose. Yaani uliwekwa uoga ndani yako. Ama ulifanya biashara ukaenda hasara, sasa unaona huwezi fanya biashara tena. Kwa hivyo roho wa uoga anatafutanga mambo yale ambayo umefanya ukafeli, sasa na kuweka ndani yako ya kwamba ukitaka kufanya jambo lingine tena ukuwe na uoga usifanye. Wacha nikwambie, kwanza nashukuru jinsi ya vile ambavyo wamemshinda hiyo roho wa uoga. Maana kama vile jinsi wameona mwenzao ameuliwa, wakajitokezea na wakajitoa kupigania haki. Kama ni watu ambao wameingiwa na huyo roho wa uoga, wangesema juu ni mtu mmoja ambaye ameuliwa, kwani sisi wote tuende kukufa ama tuende kuhatarisha maisha yetu na waogope waache. Lakini wacha nikwambie, huo ndio ushujaa, huo ndio njia ya kushinda roho wa uoga. Kwa kwamba mambo ikitendeka usiogope, useme sitafanya kazi tena, sitaenda mbele, sitashughulika. Hapana. Ukianguka kwa matope, usishinde kama umelala kwa hiyo matope, useme ati sasa nimeanguka. Hapana. Ukianguka, unaamuka, unajipanguza na unasonga mbele. Unajua kuna mambo shetani yeye anajua. Lakini sisi tunakuta katika maisha tunakutana na mambo lakini hatujui. Sisi tuliumbwa na Mungu. Na Mungu akatupa uwezo na akatupa mamlaka ya kumshinda shetani.
Lakini sasa juu shetani anajuanga hivyo, yeye anatumianga zile mbinu zenye sisi hatujui kama huo roho wa uoga. Sisi tuko na uwezo wa kumshinda shetani, lakini unapojaribu kufanya mambo ya kuweza kufanikiwa ama kumshinda adui, unaogopa. Unasema sitafanya. Ngoja nikwambie. Katika mambo ambayo ni ya ufunuo, sisi wanadamu, unaposhinda mchana mzima, unafika jioni unaenda kulala, yale mambo yote ambayo unakuwa umeshinda ukihusika nayo, kama ulifanya biashara ukapata faida, kama ulifanya biashara ukaenda hasara, kama kuna mtu alikutusi, kama kuna mtu litusi, kama kuna mambo yenye umefanya mabaya yenye haikufurahisha Mungu ama yenye limfurahisha, unapomaliza siku uende ukalale, Mungu anakupea another chance ya hiyo kesho yake. Ukiona umeamka katika hiyo siku ingine, hiyo ni siku mpya. Hauwezi sitakiwa na mtu yoyote ati sijue leo umefanya nini kama hujafanya kitu, kwa sababu unapoingia hiyo ni siku mpya, haujakwazana na mtu, haujakosea mtu. Kwa hivyo hata kama unataka kukosa, utaanza kukosa hiyo siku ambayo yenye umeingia, lakini kama haujakosa kwa sababu hiyo ni siku mpya. Sasa shetani anafanyanga hivi, yale mambo ambayo umetenda hapo nyuma, umetendewa, umefanya, hayo sasa ndio yanaleta katika mawazo yako. Ndio kama ni biashara ulifanya jana ukaenda hasara, ukiingia hiyo siku ingine anakuletea amri mawazo ya jana, nilifanya hivi kukaenda hivi. Kwa hivyo hii siku yenye umekuja ndani yake mpya, unaogopa kufanya mambo kwa sababu ya yale mambo yenye ulifanya kwa hiyo siku ambayo iliyopita. Wacha nikwambie, huo ni ujanja wa shetani. Mungu anatukwanga ametupea another chance ya kwamba kama leo nimefail, kesho niweze kufanya vizuri. Kama adui leo ameniteka nyara, labda nikajikuta nimemkosea Mungu, Mungu akinipea another chance ya kesho niamke nikiwa na uzima, nisifikirie yale ambayo nimefanya jana. Sasa nianze kutengeneza siku ya leo, kwa sababu hiyo ni siku mpya. Na shetani anakuanga anajua hizo mbinu zote. Ndio maana anaingia kwa mioyo ya wanadamu, anawaambia mambo yaliyopita, lakini unasahau ya kwamba hakuna mwanadamu ako na uwezo wa kurudi jana, juzi. Hakuna mwanadamu ako na uwezo wa kujipeleka kesho. Sijui kama unanipata? Hayo ni mambo ya ufunuo ambayo yamefichwa. Shetani yeye anajua, lakini wewe haujui. Kwa hivyo mpendwa, ukiona umepitia mambo magumu, mahusiano yako ulikuwa jana yakaferi, biashara zako ulikuwa nazo jana zikaenda hasara, jana ulianguka, jana ulitusiwa, jana ulikosewa, ukiona umelala umeamuka, wacha kuwaza hizo vitu ambavyo zilifanyika jana, kwa sababu sitakusaidia. Shukuru Mungu kwa sababu amekuingiza kwa siku nyingine, na unaweza fanya mambo mapya, na unaweza anzisha biashara mpya na ipate faida na uendelee, na unaweza anzisha mahusiano mapya na yakoe mazuri, na unaweza anza kukaa kama mtu ambaye ameokoka, hatusi watu, na unaweza anza moyo mpya ambaye hauna hasira, hauna manunguniko, na uweze kuendelea ukiwa na amani. Kwa hivyo ukiona umeingia kwa siku nyingine, waachana na hiyo roho wa uoga ambaye shetani anaingiza ndani yako, kwa sababu unapoogopa ni njia ambayo shetani ametumia, kwamba unapoogopa siku ya leo unaogopea mambo ya jana, lakini umesahau ya kwamba hiyo jana haiwezi hesabika, hautaweza kurudi, hauna uwezo juu ya hiyo jana, hakuna kitu yenye unaweza enda kufanya jana. Unanielewa? So anakuogopesha. Kwa hivyo wewe utashinda ukisema ya kwamba jana nilianguka, jana nilitusiwa, jana nilifanya biashara nikakosa kupata faida, jana nilikuwa kwa mahusiano nikachitiwa, sijui nikanini, sijui nikawachwa.
ushinde hivyo, sitaingia mahusiano tena, no. Hii siku ambayo Mungu amekuingiza ndani yake, hapo ndio kuna ufunuo. Hiyo ni siku mpya, ni siku ambayo hujaiona, ni siku ambayo hujaikutana na mtu mwingine, ni siku ambayo ni takatifu, haina maovu. Ukiingia katika hiyo siku, yanza upya. Lile ambalo lilikushinda jana, lianzishe leo. Ile faida ukupata jana, itafute leo. Yale mahusiano alikushinda jana, jaribu leo. Ile uaminifu ulikosa jana, jifunze leo uaminifu. Uanze kuendelea kusonga mbele. Utakuwa tumemshinda adui, utakuwa tumemshinda shetani, na hakika mwishoe utaona Mungu akikubariki. Kwa sababu ufunuo ama baraka ziko kwa hiyo siku ambayo Mungu amekuwezesha ukaingia ndani yake. Kwa sababu unapoangalia vile shetani anafanyanga kazi, ama unapopata ufunuo kuelewa vile shetani anafanyanga kazi, yeye hatumiangi energy nyingi sana. Anatumianga pointi kidogo tu. Unapokosa kujua, hivyo amekunasa. Imagine ukisema kwamba ati jana, ati kwa sababu jana nilitusiwa, nikaharibiwa jina, sasa leo sitaki, sijui. Mpendwa, tunaishi kwa mbinu ya kuweza kujua mbinu za shetani ili tukaweze kumshinda. Kwa sababu ukijua mbinu za shetani, hata kuweza kukukaribia, atakuwa akigutoroka. Kwa hivyo unapopata ujumbe huu, ujue kwamba ushindi wako uko kwa new day ambayo ni takatifu, ambayo yale yenye yamekushinda ama yale hukuweza kufanya, umepewa nafasi nyingine ya kuweza kufanya hayo mambo ambayo haukuweza kufanya ama yenye ulishindwa. Kwa hivyo utengeneze moyo wako ama fikira zako zisiwaze mambo ambayo ulioshindwa ama yenye yalikukwaza ama yenye ulipitia, kwa sababu hayo ambayo yenye umepitia ndani yake haiwezi kukusaidia na siku ambayo ni ya leo. Na hiyo ndio wimbo, ama huo ndio wimbo watu wanashindawa wakiimba. Hata wengine unakutanga mtu anasema, nani alinifanyia hivi? Unasikia alikufanyia. Nani alinitendea hivi? Nani aliniongea hivi? Sijui nini. Lakini haujui nani atanifanyia hivi. Hiyo hujui. Kwa sababu hiyo kesho haujui. So, ukiwa umefika katika hiyo kesho, wewe shukuru Mungu, uanze upya. Kama ni mahusiano ulikuwa umekosea, anzisha upya. Kama ni huduma hata bado ulienda na ukakwazwa, ukasema sitarudi kuenda kwa huduma hizi, huduma ziko na wanakuanga sio wazuri, na ukaogopa, enda tena. Unanielewa? Wacha roho wa uoga akose nguvu ndani yako, kwa sababu roho wa uoga ndiye anasababisha mambo hayo yote yanatendeka. Kwa sababu roho wa uoga kazi yake ni kukwambia mambo ambayo yamepita, na hayo mambo ambayo yamepita haiwezi kuwa msaada wa siku ya leo. So mpendwa, unapopata video hii, ninakuomba kabisa, kama unasikia imekubariki, ukaweza kubariki mwenzako,
Na kama uko na comments unaweza niongelesha ili nikajua ya kwamba naongea na watu, nisiongee peke yangu. Na ile kitu ambacho kilifanya shetani akaweza kushindwa wakati alikuwa anajaribu Yesu, ni juu Yesu alikuwa anajua makusudi papasi yake yenye ilikuwa imemleta duniani. So mambo yote yenye ilikuwa analetewa maswali manini, hakukuwa na uoga, kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba ni nini imemleta na ni nguvu gani ako nazo. Kwa hivyo hata wewe mwenyewe ukijua zile nguvu ambazo uko nazo, ni uwezo gani uko nao, unaposikia mambo anayo akikuja hata kustua, ukiingia kesho yake unajua uko na uwezo wa kufanya mambo mengine na uwezo ukaweza kufanikiwa. Utasema ati nilifanya biashara nikaenda hasara, sasa sitafanya biashara. Utasema kwamba kwa sababu nilikuwa nimeanzisha mahusiano yakaharibika, ati sasa siwezi anzisha mahusiano mengine. Hapana. Ati kwa sababu nilienda kwa huduma nikakosewa, siwezi enda kwa huduma nyingine. Huo ni roho wa uoga ambaye shetani anatumia kwa katika Wakristo ili unapoogopa usiweze kwenda kiwango hichi, uende katika kiwango kingine. Kwa sababu unapoogopa hakuna pahala ambapo unaweza enda. Kwa sababu hii ulimwengu ambao tunaishi, hakuna mtu ako na uwezo wa kujipea uhai, hakuna mtu ako na uwezo wa kujisaidia, hakuna mtu ako na uwezo wa kujilinda. Mungu peke yake ndiye ako na uwezo juu ya maisha yetu. Kwa hivyo haustahili ukikutana na mambo ati sasa ushindi ukiogopa ati kwa sababu mambo alikupitia. Hapana. Ile kitu ambacho unafaa ufanye ni ya kwamba mambo yakipita uone labda umetereza. Ndio maana unaona Mungu anatupea nafasi ya kuweza kutubu. Kwa sababu anajua kuna mambo mengine tunapitia, tunamkosea Mungu, mengine ya kutuaibisha, mengine ya kutuvunja mioyo, mengine ya kutufanyia mambo ambayo haeleweki. So unapopata nafasi hiyo nyingine, wewe achana na mambo mengine. Yanza leo, shukuru Mungu, new day, Mungu nihepushe mitego, nifanyie hivi na umshukuru na uendelee na siku. Na ukigundua hivyo na uende hivyo, utaona ushindi wa Bwana akifanya kazi ndani ya maisha yako. So God bless you so much. Hilo ni neno ambalo ni la ufunuo. Kama wewe ni mtu ambaye uko na kiroho ndani yako na unaelewa chenye nasema, na kama hauelewi, jaribu kutafakari maneno hayo na utaona nini nasema, na ukifanyisha kazi utaona Mungu akikubariki katika jina la Yesu. God bless you. Tuonane kwa hiyo video nyingine na wapenda sana. Amen.